अ, काल आमकां एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की बुमरँग रिसॉर्ट हे जे आशव्या आसा तातूंत प्रॉस्टिट्यूशन धंदे चलता म्हणून आनीक थंय मुजरा हो धंदो चलता म्हणून मुजरा म्हणजे की काही चलयांक आफयतात आनी ताका नाचपाक लायतात आनी तातूंतल्यान ड्युरींग द मुजरा एंड आफ्टर द मुजरा द गर्ल्स आर सेक्च्युअली एक्सप्लॉयटेड अशें आमकां भक्कम इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें. त्या प्रमाणे आमी एक टीम फॉर्म केली. PI पेडणेम आमचो सचिन लोकरे आनी PI मोपा मिस्टर चिमुलकर हांची टीम फॉर्म केली आनी आमी NGOक आपयले. अर्थ NGO मिसेस जुलियाना लाहोर हांकां आपयले आनी एक टीम करून आमी ती रेड मारली. रेडीक आमकां थंय रेड करता तेन्ना आमकां 2 चलयो सांपडल्यो. दे वर प्रोक्युअर्ड फॉर प्रॉस्टिट्यूशन आनी एकॉर्डिंगली आमी फर्दर इन्वेस्टिगेशन केलें. तातूंत कळ्ळें की द मॅनेजर ऑफ द बुमरँग रिसॉर्ट has sent photographs of the girl to the decoy customer and the payment was taken online. Here the owner of the resort himself has accepted the payment on his account. So overall during the investigation we have attached a mobile of both the accused person. The owner of the accused is Mr. Vijay Kumar Sarkar. He is originally from Jharkhand, and other accused manager or waiter is Mr. Ajit Kumar Jha. He is also from Bihar. So these 2 persons we have arrested, and the relevant investigation requirement documents we have already got through the mobile of the accused and on the decoy's mobile. So overall it was very successful case, and we have produced both the accused person before the magistrate, and we have successful in getting 10 days police custody remand, and further investigation going on. Accused Mr. Vijay Kumar Sarkar हांच्या अगेन्स्ट पेडणेम ऑलरेडी 3 केसी रजिस्टर्ड आसात. एक केस आहा 2011 साली रायटिंग केस, दुसरी केस आहा ती ट्रेसपासिंग केस आसा 2018 साली आसा, आनी 2019 ताणें अगेन झगडी करप आनी चोरी करप ह्यो जे 3 गंभीर केसी ताचे अगेन्स्ट आसात आनी ही 4थी केस ताचे अगेन्स्ट आसा. सो वी आर पेडणे पोलीस स्टेशनार ऑलरेडी 3 पेडणे पुलिसांनी केस आसा. ही 4थी केस हातून आसा रजिस्टर केल्लेली आसा. ना जेन्ना सिन्सिरिटीन काम करता आनी मनान गिल्टी कॉन्शियस ना तेन्ना कसलोच भंय दिसना. लास्ट टायम हांवें जेन्ना चार्ज घेतलो तेन्ना ऑलमोस्ट 1 crore वर्थ ड्रग्स सीज केल्ले. नाव आय हॅव बिकम STPO आयले तेन्ना विथ द हेल्प ऑफ बोथ द PI लोकरे एंड PI मोपा चिमोलकर. इज अ टीम वर्क. इट इज नॉट दॅट Juba Dalvi has done everything. It's a team work. Under my supervision things are happening, and this is also very big case, and we are examining the CCTV footages. We have taken the register of gas register in the custody. We will be interrogating the accused person. During interrogation, accused person will confess regarding mujra and all that. Accordingly, we will call all the person on that day who had checked in the hotel for interrogation. There will be more arrests in this case. Mujra for the purpose of prostitution, we will not tolerate it, and we will see that we will keep our eyes and ear open. If such activities going on, we will definitely raid such places.